Matai. Hey. Wow. Good morning. Siana hona. Wow. Guy. Me voy a quedar ahí musiali. Wow. Vai. Kaba kwetu ma. Hata kwa igwe iboko. Modoni once said. Teacher me. Modoni once said. Ujaribu tena. Hiyo mic siwashi. Modoni once said. Nari godo mera one said siatana kana one said si omoze. Siata isi. Teacher me. Go fast. Good morning. No, Modoni one said. Try that at home. No, usiditishe data. Thank you, guys. Ni mwatheka. Amen. Biru iria cigũkũ nĩ thaa 5 na ndagĩka 40. Kũu nĩ kuga twĩna ndagĩka 20. Twĩna biru ĩngĩ 142.12. Yes. Na ici tũtirĩ tũraciuga ciĩ haha mũtaranda. Na ũgakĩona kũrĩa andũ marakĩona nĩ gĩcuho. Rĩu mũndũ arĩ ũgĩa kana getagwo Kamũthoni agoka nako ha magathaka. Jambo. Ndagĩgeithagia andũ onake. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Amen. Igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Amen. Nĩ tondũ twĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Wa kerĩ nĩ thengio Ngai nĩ tondũ twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa thikĩrĩria aitũ a kameme kayũ ka mũingĩ Kenya na thĩ yothe handũ ya rũma. Thengio nĩ ũndũ wa kameme gaka. Ona thengio Ngai nĩ ũndũ wa biacara. Kũrĩ marararĩra matendetio na kĩbungo kana mbini. Tũtingĩcokia nĩ tũgũtindĩka na tũkanyiha mũno na tũtingĩenda kũhiana ta tũngĩ ng'ong'o ĩkũng'ung'ũrĩka no ĩndĩ tũgagĩcokia ngatho. Nĩ mũthenya wa the 28th of October 2025 tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ o mũndũ na ihinda rĩake kũrĩa waroka na ũtarĩ gwa kũroka ndũkamake ona we wĩ candidate ya irathimo cia Ngai. Amen. A very very good morning 20014 Kameme FM official fan page on Facebook. A very good morning silent listeners and diaspora. I love you so much. Thank you so much Faith Washo. Oh yes, I just needed those love emoji. Thank you and thank you and thank you. Rimwe nĩ tũtuĩkaga ithuĩ tũrĩraga rĩ. Tũigua rĩmwe ũmũthĩ ndiraigua ku dance. Ũmũthĩ mũndũ ndagoke raini yakwa na ndirĩ na ũru na mũndũ. Nĩ gũkorwo gũkũ naku nĩ tũtugutũkirwo mũno gũkũ nĩ tũthũcirwo mũno. Gũtiaga pressure. Mimi nĩ tũthũcirwo biũ. No nĩ kwega na nĩ tũgũtindĩka nginya rĩrĩa cirĩ handa wega thaa 8 na tũgakiuga anywho Saches live. Saches live. Yes, Saches live. Ithaa rĩa mbere nĩ tũkũigua Team Master agũtwĩra atĩa. Ithaa rĩa kerĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa when death strikes at home, overcoming death of parents, spouses or kids. Modo ogwetwo Reverend Lydia Kahiga all the way from Korea gwetagwo Kiambu Githongori atakuwa huku nigetha akorwo agituhe uhoro cio iyo ni therapy ya muthemba mwega. A very good morning ni thengio Ngai twarana na ithuĩ umagara na ithuĩ tukiumagara na tugicoka ona tutari akumagara twarana na ithuĩ no korwo we na ithuĩ na irathimo ciaku favor na gwĩtĩkĩrĩka nĩ ciaku twehere mohia maitũ tondũ tũrehia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ macio na maingĩ twakũhoya na twagũthaitha ũtũigue. Amen. Unakaa smart. Amen. Good morning. Oh, thank you very much. Hey. Oyo wa Jose. Oyo wa Jose. Wa Jose smart we. Kirone ciaku. Kirone ciakwa. Wapi kelele wewe? Onde hulira defe. Tujasikia ukisema.
Asante sana, you're looking very nice. Oh, thank you very much, baby T. Ara mwega. Thank you. Esiria ni akeiguite iyo ya rito. Orakorwo no mweri uyu no agithira Sunday at least. Orathira Friday at least. Arogame na jeshi. Kidogo. Kinyonyo anakaa vyema. Good morning Stacy wa Digital. Good morning. Nigwendete muno no please digekuonera even a minute ya gucerebera. It's very very okay. Yes. We still have cash. But you have a new shoe, very good. Thank you so much. Finally you got the shoe size. Samba. Wow. Yeah. Muko na 36. Muko roste unapata 36. Hata yura ya kuna. Ni 37 tu ya Adrian. You're looking very nice. Thank you so much, and you too. And I know you're ready for today. Very Yes. ready. I am good. Yes, you're also looking very good in black. Thank you. Yeah, I love it. I always tell you, these primary colors, they enhance your color and brings out the beauty. You are stunning. Ukatina kama korogo kana duka ya Quickmart. Kana indo ici ciothe tucigure duka-ini. Yes. Reke nyambie na duka ya Quickmart. Kireke ngegutware kuu. Ihenya. Quickmart Supermarket turathi marathon. Yes. Guys, are you ready for marathon? Quickmart Supermarket ni makoretwo magitheremia utungata wao wa supermarket wothe bururi-ini. Yes. Na ni tugakorwo ithuĩ team Shanjamuka na tukanyihira Ngai muno makiria ni undu wa kameme gukorwo tugikuhingurira ruhonge rwa the 63 branch. 63. Mirongo ĩtandatũ na ithatũ nĩ ithu tugakuhingurira na nĩ haria barabara-inĩ ya Banana Road. Yes. Urorete Banana uhetoke Rwaka ugithii uguo kunika mucatho utanakinya Banana tutakuwa pale ukagura macani ma LNT na riu ni undu wa uhoro ucio ri. Yes. LNT finally ukireherwo ni LNT. Ati leo mnaka kuchanganyikiwa kwani jana kuliendaje? Unfortunately no. No way. Right kabisa. Yeah. Ndio kidogo uamini sisi hatujanganyikiwa na hatuchanganyikiwi. Na wacha kuturushia Dinda Diana. Yes. Wacha kuturushia spirit ya mbona leo tuko down. Hatuko down. Na hatujawahi. Wewe ndi wewe uko down. Salimika mahali popote Unasikia ulipo. opposite. Right. Mimi leo nimekuandalia cinema. Yeah. Cinema yenyewe nimetoa kwa kitabu ambacho kinaitwa Kutenga and Other Stories. Moja kwa moja ndani ya cinema. Kutenga and Other Stories. Pale ndani tunachukua one of the stories inaitwa Elbagon City. Tunamuona cinema ikianza pale, tunamuona mkuu wa majeshi akiwa na masinani wake wanaingia kwenye helikopta mawengweng mayakuza. Hawa ndio wake wa karibu, kipenda zaidi hawa ndio maadvisor Majangili dosi na majangili dosi wote. Kumbuka hawa wamepiga kambi kule Elbagon, wameenda kwanza ili waangalie NIS nchi inakaa namna gani. Mkuu wa majeshi ana land pamoja na masinari wake kule Elbagon. Elbagon ukipenda zaidi mtazamaji, msikilizaji, yoekaine tawarupaga. Hawawezi sema Elbagon analanda kidogo. Tunamuona pale akisalimiana na watu, anasalimiana, anaongea mingi, kisha anachukua microphone. Wololo yaye makosha. Ukipenda zaidi Elbagon iko kaunti ya Nakuru. Iko na population ya watu 20,000 peke. Na hii Nakuru ni city. Ni city. Nakuru yenyewe ni city. Kidogo ukipenda zaidi mkuu wa majeshi akiongezwa ama akisaraundiwa na majangili dosi.
AKA Mafala. AKA Mafala akashika microphone. Wololo yaye. Kumbuka kila wakati akishika microphone makosa. Justice for microphone. Akishika microphone kila mtu ako zile za oi gaya atasema nini? Akashika microphone akaongea mingi kisha akafikiwa. Kidogo tunamuona akisema Mungu salama kabisa. Mafala. Sigino inatumwa kwa kichwa yake anasema Mafala. Vile nimeangalia hii inchi nataka kusema ya kwamba in 2 years nataka kufanya Elbagon. Ikuwe capital city. Ya Nakuru City. Na watu wanashangilia. Mafala wanashangilia. Nduru za kuaminika zinasema in those 2 years, kumbuka Warufaga inajulikana sana na punda. Na population ni 20,000. 20,000 only ni actually Dendero. Mashaba. Dendero is bigger than Elbagon. Kikuyu is a city actually. Actually, yes. 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 Even Nyahururu is a city. Yes. Meru is a city. Yes. Kiabu is a city. Yes. And bypass. Where men sleep drinking is a city. Hallelujah. Amina. Elbagon sasa itakuwa city. Wanasema hizo punda zote za Warufaga. Italiro. Kama Elbagon itakuwa city within 2 years, ni kumaanisha punda zote zitakuwa Mercedes Benz. Wheelbarrow zote za Elbagon zitakuwa malimousine. Masaba zote zitakuwa ya BNB. Vioski zote zitakuwa wholesales. Sasa cinema. Tukiendelea ndani ya cinema bado tukiwa pale. Mkiwa wima. Bado tukiwa wima kwenyewe pale Elbagon. Akasema ya kwamba sasa makosha hakuna kuleta vitanda kutoka nchi za nje. Akakaa chini na maadvisor wake na wakasema ni vizuri sasa tukate miti. Wololo yaye. Ile mabilioni tumetenga ya climate change. Climate change starts with you. Panda kwako. Na sio tafadhali alisema you have ordered. Now you can start logging the forest. Logging ni kukata miti. Mambo ya kuimport sofa set, kiti na kitanda tumekataa. Yeah, local manufacturing is good. Yeah. But now what would happen? Yeah. Now that is it. So tunasema hatuna la kusema. Kama huku ana kazi nunua power so. Kama hakuna kuimport, then tuache kuexport polisi wetu Haiti. Yes. Kama watu wakae na vitu zao. Kama ikirenda indosi yao. Tumare mara importa gali. No, it's good. Local manufacturers A1. Yes. No, I don't think I will export. Tutia gwitida tugitwara borithi karuire metitu ingi. Tokarenga itu tokamatwa. Watoro Warufaga. Warufaga City. Coming soon. Kinyonyo. Nitarejea na other stories kwa kitabu cha Kutenga with and other stories.
lakini mi ticha Yes. basi asisahau mashini ya chapo basi Ipeleke Warubaga. Ama ikae tu Tau. Di kwendo horumu Wikipedia ne KCB Bank Assurance.